Poštovani prijatelji, uvaženi gosti, koristim ovu priliku da vam se iskreno zahvalim što ste večeras izdvojili vrijeme i došli da podržite ovaj važan događaj za našu zajednicu. Vaše prisustvo ne predstavlja samo podršku ovog događaja, već predstavlja i veliku motivaciju da u narednom periodu nastavimo da radimo na očuvanju naših vrijednosti i kulture. Posebno mi je zadovoljstvo što imam priliku da najavim realizaciju projekta pod nazivom Časopis Glas Kurpejovića. Ovaj časopis nije samo rezultat naših ideja i truda, već je prije svega izraz zajedničke želje da istražimo i sačuvamo bogatu istoriju, tradicije i korijene našeg plemena. Dugi rad i posvećenost doveli su nas do ovog trenutka i nadamo se da će naš časopis biti inspiracija za dalja istraživanja i dokumentovanje kulturne baštine šireg regiona. Ovo je prvi časopis ove vrste u Rožajama i sa ponosom možemo reći da će naš rad otvoriti vrata za slične projekte. Želim da zahvalim svima koji su doprinijeli ovom projektu, naročito onima koji su kroz intervjue podijelili svoje priče i sjećanja sa nama. Vaša želja da doprinesete ovom zajedničkom poduhvatu daje nam snagu i motivaciju da u budućim brojevima učinimo još više kako bismo očuvali naš identitet za generacije koje dolaze. Realizacija ovog projekta, koji je podržan od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, ima za cilj da tokom jednogodišnjeg izdanja ukaže na ključne izazove sa kojima se suočavamo u našoj zajednici kroz teme kao što su kulturološki aspekt naše zajednice, očuvanje i njegovanje tradicije, svakodnevni izazovi sa kojima se ova zajednica suočava. Želimo pokrenuti konkretne inicijative koje će poboljšati svakodnevni život svih mještana ovog kraja. Ovaj časopis nije samo medij koji osvjetljava bogatu istoriju, kulturu i svakodnevni život plemena Kurpejovića, već i alat za pokretanje ozbiljnih inicijativa koje će unaprijediti kvalitet života u mjesnoj zajednici Sređani. Pored toga, Glas Kurpejovića ima i širu misiju da doprinese jačanju zrelosti i zajedništva među nama, te da nas ujedini u cilju postizanja boljih uslova za život. Na stranicama prvog broja dublje ćemo istražiti korijene našeg plemena, osvrnut ćemo se na našu bogatu tradiciju i običaje, sjetit ćemo se i onih istaknutih ličnosti koje su oblikovale naš identitet. Uz intervjue sa poznatim ličnostima, preduzetnicima, poljoprivrednicima, intelektualcima, kulturnim stvaraocima, predstavnicima dijaspore, talentovanim učenicima i sportistima, pružamo uvid u savremeni život našeg kraja, kao i potencijale koje možemo iskoristiti za dalje unapređenje naše zajednice. Posebnu pažnju posvetit ćemo dijaspori i seljanicima, što je još jedan važan kulturološki aspekt ovog časopisa. Naime, ovoj jako brojnoj zajednici u inostranstvu želimo pružiti priliku da podijele svoje osjećanja, misli i nostalgiju sa željom da ih otrgnemo od zaborava. Neka Glas Kurpejovića bude most koji nas povezuje, pružajući svim članovima naše zajednice, bez obzira na to gdje se nalaze, priliku da doprinosu u razmišljanju o budućnosti našeg kraja.